ibirisi byinshi amaorigino byanditse ko abana bariko baritegurira konkuru national, bamwe banditse ko i abandi banditse ko u. Ati urabona shaho byabindi bimwe byahora bivugwa ibi biramenyekanye abanditse pendant toutes les années 80, même plutôt yaravugwa yuko hariho abana bagira konkuru national, mugabo hageze kuja mu mashuri bagasanga barahinduye amazina hariya baravuzwe imyaka myinshi. Mugabo byagiye gufatwa hagiye kuboneka amapreve mu 1987 mu kwezi kwa nyuma niko babivuga muri août 87, ukwezi kwa nyuma kw'intwaro ya Jean Baptiste Bagaza. Mutizageze kutizareva ko mugozi babizi vy'ukuri ngene vyafashwe nta kihari. Je suis un témoin encore vivant. Gouvernement comme l'auteur principal est décédé, le président Bagaza est décédé, et Davanese Laurent, et je viens de toi la sûreté nationale et on va faire la documentation. Il est mort. Le ministre Isidore Nawegene yabitaze kimwe na Emile Mworoha yari secrétaire général du parti Prona, il est décédé. Vuba na mon ami Gamaliel Ndabazariye twari kumwe lui aussi il est décédé. Donc je suis un des rares témoins encore une fois. Mutizageze mu ncamake babwira gituma ndimubabimenye neza amashuri anseptadref naceni banditse kwigisha ikabini haya mu Kirundo byafatiwe rero mu Kirundo namaze imyaka 5 narongera na promotion njagenda hariya kumugurya nari un des secrétaires nationaux du parti. Hamwe na Gabriel twakora mu biro bimwe twari tujejwe département de l'organisation et de la discipline. Umunsi umwe rero mu kwezi k'umunani 87 turyamye mw'ijoro cane twumva umuntu ariko aradodora saa 8 z'ijoro. Umuntu ariko aradodora kwigisha icyumba turimo, ndagira ubwoba ndahora asubira aradodora agaca yivuga ngo nikugira ubwoba n'icyo Imana ko agafuka rero aja kugururira aca azana ibirisi byinshi amaorigino byanditse ko abana bariko baritegurira konkuru national, bamwe banditse ko i abandi banditse ko u. Ati urabona shaho byabindi bimwe byahora bivugwa ibi biramenyekanye abanditse abana b'abahutu bandika ahubwo n'abatutsi bakandika i. Nuko rero mu gitondo tugiye ku kazi saa 2 turabishira umukuru yaraturongoye Emile Mworoha akamusigurira ibintu byaje aragira waje yifata ku mutwe bayiragaye utangiza akabaya uko bimeze rero uko bimeze araroca agasubira mu biro wanje aho nakorera naho nawe yakorera arahabona uko byari biro
zibiri urazibona kugukumya mu masaha ibiri rero ndabona Mercedes yadabagizelora yaje abona avuyemo abona aratunze mu biro ba secrétaire général Mugoroba bamaranye n'igihe kinini bamaranye nk'iminota nka 30 hanyuma aravayo aragenda hashize iminsi 3 arantelefona wakabisanga yakoresha ku bintu waruze hano turagenda ngeze mu mirimo arambwira ati mvero wa mugabo naho uri kuri komite santrale tugenda kuri komite santrale ya Gikorora iserukira intara ya Kirundo ati naho uri komite santrale ya Gikorora ibi bintu tukazovyumva n'ahantu nawe ntituzogutinya amubwira ati jewe nakoze icyo nategerezwa gukora barabimpaye barabisigurira ndabishira secrétaire général umugabo hanyuma arabikura icyo ntacyo bisezo bivuga nimwavyumva ntimuzokunyira jewe n'abandi ashobora kuba babizi ko hariya vyapfuye arabizi nuko rero nshakira Imana muri ubwo kwezi nyene rwose rutanga kandi yari yabariye ko ntegereza kuzana iwe turereye imate nshakira Imana rero iyo rero ya mbere yategereza gutora itarahera ashaka kundeta iyo yacakira nicabira ko gutyo sije nohahera